Ben senin sevmiyorum bölümümüz. Bölümümüz әрине Minecraft жазуды үйренетін боламыз. Ол үшін біз бүкілін өшіп жатайық. Міне болды. Енді біз Google'ға кіреміз Minecraft жазу үшін. Міне скачать Minecraft. Мысалы мен жоқ смайлы емес. Мысалы мен 1.2 8 жоқ мен басқасын жазамын. Анаған айып етпеңіз деп. Мамам оған айып етпей қойыңыз деп. Minecraft P. Мынаны басамыз. Өзім білесіз деп қандай етеді екеніңізді. Мынаған кіреміз. Қандай версия екенін өзіңіз білесіз деп. Мен мысалы мынау версиясын жазамын. Қазір қойсыз. Я білем. Да. Айтпақшы мынаны жазайыншы, осы версия. Осы версиясын жазып алайын. Видео ұнаса әрине лайк. Мені жазып жатып. Стопқа қойып сосын жазып біткен соң көрсеміз. Достар жазуды міне жазыпты. Мынаған кіреміз. Установить дегенді басамыз, достар. Осылай сіздерге жазып алыңыздар сіздерде. Қазір осы Майнкрафтқа кіріп көрсетем. Неге мен арға тілім келмейді десеңіздер, менің тілімде кеткен жоқ. Маңқау деп жүрмеңіздер комментарийға. Үйтіп айтпаңыздар. Ондықтан кешіріңіздер. Мен айтпақшы, лайк жоқ. YouTube түсірем ғой. Сөйлем мен ақша үшін түсірмеймін. Достар, мені жазуды. Мен айтпақшы, анандай YouTube'дан ақша табады дейсіздер ғой, ә? Ақша үшін сіздер үшін түсірем, достар. Мен сіздер үшін түсірем. Айтпақшы, интернетті қосып жүрейін. Жаңа память жетпей ау, сондықтан көбейтіп жедік. Оған ренжімей қойыңыздар. Міне Майнкрафтқа кіргенді. 4 минут попты уже. Міне Майнкрафт деп жазыпты. Новый Майнкрафт. Новый Майнкрафт. Міне жазуды продолжить. Басамыз. Ескі интернетіме қойық. Атымызды өзгертіп жүрейін. Қазір атымды өзгертіп жүрейін. Ой. Міне. Қазір
Evet. Ağın çakılacağını ve tüzlüklerimiz oldu. Şimdi bu Minecraft'ta niye var ki size bile kurtayım. Bu da bu Minecraft'ta kıştı. Rahat dostlar bu Minecraft'ta. Bu da size yapın. Önce size bir kurtayım. Gaz koyalım. Onu da kadar koyayım. Onu da koyayım. Şimdi tıklatayım. Новыми. На творческий ответ. Kabul. Kabul. Daha da. Haydi başımdan bastın da bir tık. Haydi bese. Şurada yüzüm ya. Nedir söyleyeyim. Скину вот поставочек. Меня. Вот. Сюда можно добыть только алмазный блок, алмазный кирпич. Вагониты и вил помогут быстрее установить, если у вас есть стоит. Hadi böyle bıraktır Minecraft ya новый zaten новый zaten var burada. Daha da niye bakın size bir koyayım. Ben de burada bileyim. Bundan bilmek istedim. Ana. Nasıl? Bundan kalmadı bizde. Evet. Ne? Bu anda zaten bunun vardı. Onda tağdan mandayı var. Birleşim çalıştı. Şimdi cüzlük выживание öncülükte. Выживание. Mandayı takıyor. Tabii. Mangalımıza mı? Sözümüzden mangalımıza. Bisikletim. O tuşun vay tutsak mangalımıza. Bisiklet. Mangalımıza şimdi. Orası versiyanım. Bilmişsiniz az göstereyim. Mangalımıza şimdi. Так что buradan size yatsı var diyorsun. Yatsı. Buna biletin adam da bak. Bilmeyen adam da benim YouTube'dan karasın. Yatsı var. Ne? Mandayı var. Hatta ne var? Bunlar? Ne var onun? O da değil mi? Ya bu benim nasıl? Bu da cücetim. Zombilerden kalacak. Şundan kalacak. Çıktı bu da cücetim. Ağda yattı o başladı. Ne bu? Daha da niye var ki? Mama çıktı biliyor musun?
Benim zevkimde yazılanlar ben çıkıp göstereyim. Açtım. Şunlar. Şimdi bir ses yazılandı. 1, 2, 3 stokka koyup yazılandı benim versiyası. Stokka koyunca. Oldu. Evet. Demin bakalım kışan. Bugün biz osmin videomuzu ayıktayız. Osundayım. Обзор болды. Осы modға обзор болды. Болдық. Майнкрафт жазуды үйрендік. Осы мен оған Бейжан. Видео ұнаса лайк, подписаться. Менің каналыма тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Қандай Майнкрафт жазайын, соны жазыңыздар. Комментарий көп жазыңыздар. Жарайды, сау болыңыздар.